Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ya ma'saras sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatasawwaj fa innahu agaddu lil basar wa ahsanul lil farji wa illam yastati fa alaihi bisawm. Amma ba'du. Kumalancang kalelan matur abdina mungguh ajunan para rabuh, para alim tor ulama sebedenah ika buta tadeknah ika posang marga debuna nonton dek jalan seterang. Karengge songkem pangabekti abdina mungguh ajunan para kiai, Ustadz guru ngaji, para panunggul mager sareh si ampun sami tomos merte saingge kauladen sami asre. Tak kalip jugen kaunjuk songkem pangabekti abdina munggu dek sadeje para lorah kaarjen utamaipun lorah kalebun se jumeneng mangko bubuan ngaratoni disagiring kalungguan sareng sadeje para budi saipun sadeje onjengan sepoh sareng anum si ampun sami rabuh segegjet niko parjuga utamaipun munggu dek sadeje bele karabuh pisan bini sepoh sareng anum sesami-sami imuljaeki Allah subhanahu wa ta'ala. Asareng cajeh sonara areh asaur ondem si alalanah elangi si bersih sarongkang okara pangisto eeka dalam ajumenah pola tengkah malar muge tak kantosa akam penang saumurah. Pramila dari Kak Dinto sotia kirana abdina sareng patu ajunan sami lokia ator tak cokbe guna kaangkui ngagu-ngagi okara pamuji sareng tanda sokor. Alhamdulillahirabbil alamin. Munggu dek Gusti Allah seamur pejeget seampun arabek madekarep matoron ridepon sen kading hajat malakantos abdina sareng pada ajunan salaki kagencer berkat omor beres salamet tapangki salera nang enggun pasimuan ari mangkin Kak Dinto tor apa panggian kalaben jumamber panggelian. Solawat agen tek salam semoga tetep sepak terseken karengge munggu dek Guste Masteka alam sesalaki apamur mancorong penter soce budi tengki aji larang kabeh pada muncung muji
rasa tak elope de kibena cuman engki kak dinto semulje sekajunjun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si ampun nyolam atet kalaben tatak rama, nenon keyakinan ate kalaben betek tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Malar muke abdina sareng pate ajunan sesami rabu salaki kaangkebe minangka umat epon setegel tormataken mungku dek lampaipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rabu sepoh sareng anum sesami muljih tor parjugeh otamaipun sanak berjepisan bini ikat dinto abdina minangkah konkonan dari sateje tondunan koran belekarabeh pisan laki engki kak dinto semuljeh ale raeti sanak berjeh serabu epon dari tisah karang nangkah ruberu nyuna pangapurah seraje muke tak tetir rapak mudah dede ngambo kidede beten kaula senyandeng rancangan beten caepon okara besa bengsalan maturena tolang setegis torote nyabis cangkolang dari longkang ate si agumut soce siapa kelar pangarah setros atsampen taresna nyuna edi guna kaangku nyelpetagi pamator ingki kak dinto mator sakalangkong mungku dek sateje bele karape pisan bini ekat dinto siampon sami kaulaten adeng-deng melaju gegek tak laju-laju sami kompak sampak mapak abdina epalares neng epa semuan seleber atenten sema pernah paninggal pramila dari kak dinto abdina arasa tak keduan okara pamator sengepas kaangkui makulu esena dede saking dari bunga setak katanding amarga abdina ampun kenging nekani hajat marampong tor masepak parembegen engki kak dinto dalam setong tarika agung karasminan anak abdina mufid sareng orang bini anis si ampon alam paagi tarika agung epon se ebulen setapongkor pramilah dari kadinto pangemis abdina mungkude sateje para rabu jugen para sepo nyuuna panduah tor pamuji mungkude Allah subhanahu wa ta'ala malar muke anak sekadua itu tiga setong keluarga sekenging rito dari Allah subhanahu wa ta'ala tor malar muke anak sekadua ipatu dia setong keluarga sejem-jem tor taramtem parsasat atak teng-teng atak tong-tong tong pasetong patang rojung patang tolong sampai alepu mungku de swarga epon Allah subhanahu wa ta'ala. Selain dari kak dintoh panyabis abdina sasarengan sediri karang nangka cesapesan kaangkui silaturahim mungku de sateje bole karape pisan kak dintoh sekapeng dua kaangkui masraaki anak ponakan abdina mufid mungku de sateje para sepoh ikat dinto kalaben pangarap dari longkang ate sepaling delem nyuna anak abdina mufid cek sampai iangkep anak manto namun angkep bagi akati anak potrati biepon akati anak anis amarge caepon ale raeti mungku de sateje bole karape pisan bini eka dinto pasaper panarema kamekasan meletodi pasaper panarema abisan orang tak andi selain dari kak dinto abdina sasarengan nyabiseki sateje rampaten
si arasah sangat jauh dari kesempurnaan juga dari kaum ibu senamung nyabis tengal atengka tak atengka ajelen niter kolenang tak maambuh nyoon ateteng genan serasa epon sangat jauh dari kesempurnaan atetengkah eka dinto malar muke satejeh para sepoh eka dinto senambeunaah dalam kakurangan epon. Selain dari kak dinto panyabis abdinah sasarengan saya tentek tantuk setantonah arasah kurang nyampurna aki mengkuda sateje pangkelian para ajunan abdina anyo una maaf tor sapora setade beses epon juganan dari abdina esengke bede atur pamatur sekorang sontuk siarasa tak ngangkui ondek okarah seleres caepon seorang dedek tak epangki olo onjur beten kula anyo una maaf tor sapura setade betes epon caepon orang sepoh estona ring alefele punten tak berek tor tak raja bende sepenting andik tobung lalema pereng papetok ampon cokop pedung pokok pon alama gen epareng dekik malam ampon pokok sakat dinto pamator atas satejeh kakorangan epon abdina anyo una maaf tor sapora setade betes epon akhir qauli hada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.